Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je 2019. godine pokrenuo arheološka istraživanja u sektoru Varoške kapije 1. To je prostor koji obuhvata nekadašnji glavni ulaz u Smederevsku tvrđavu i 3 kule koje su se nalazile oko tog ulaza. Jedna neposredno ulazi, 2 levo i desno, odnosno istočno i zapadno od nekadašnjeg glavnog ulaza, odnosno glavne kapije Smederevske tvrđave. Istraživanja su započete 2019. zatim nastavljena 2020. i 2021. godine i posle pauze od 3 godine smo dobili sredstva Ministarstva kulture kao i prethodnih godina i njima sproveli ovu 4. fazu arheoloških istraživanja koja su obavljena tokom septembra i oktobra meseca 2024. godine. Sami radovi su pokrenuti imajući u osnovi ideju da se ovaj prostor glavnog ulaza detaljno istraži da bi dobili osnovne podatke o stratigrafiji ovog prostora, o funkcionalnoj vezi pojedinih delova, pre svega tog glavnog ulaza, spoljašnje kule Topovske za koju smo znali da postoji, ali su njeni temelji bili ispod zemlje, nismo znali ni tačnu poziciju, ni njen izgled, i veze glavnog varoškog bedema, to je ovaj južni bedem Smederevske tvrđave okrenut prema varoši, i spoljašnjeg varoškog bedema koji je porušen u vreme izgradnje pruge koja je građena od Smedereva ka jugu 80. godina 19. veka i tada je posebno ovaj deo gde se mi sada i nalazimo, ovaj istočni deo ovog prostora, on je velikim delom promenjen i taj spoljašnji bedem koji je ovde otkriven u ovom delu, on je zapravo do nekog nivoa tada porušen kako bi moglo da se koristi pruga, da se naprave svi koloseci koji su neophodni i nažalost pruga se približava bukvalno u nekim delovima na par metara od Smederevske tvrđave i to tako traje, dakle gotovo 150 godina imamo prugu na ovom prostoru koja onemogućava i funkcionalno povezivanje grada sa tvrđavom i vizualno bolji izgled tvrđave. I ono što je posebno problematično to je da je ovaj deo o kome smo mi radili, ovaj prostor koji mi zovemo sektor Varoške kapije 1, on je pretrpeo najveće razaranja upravo u Drugom svetskom ratu prilikom velike eksplozije koja se desila upravo neposredno u unutrašnjosti tvrđave iza ovog dela. Došlo je do eksplozije koja je razorila i nadzemne delove, ali i ovo što se nalazilo ispod zemlje od siline tog udara. Posle same eksplozije je pomeren čitav temeljni deo i kule 15 i samog bedema u nekim delovima do 7 i više metara je pomeren ka jugu prema gradu. Od svih tih dejstava, tih sila i tog razaranja, situacija na koju smo naišli prilikom iskopavanja u ovom sektoru je bila veoma komplikovana i za prepoznavanje nekih elemenata arhitekture koji su u toj meri bili rastureni, da je bilo vrlo teško u tom šutu pravilno i odmah u početku razaznati sve delove, tako da smo se odmah videvši kakva je situacija i naslućujući zapravo sve to se odlučili za arheološka istraživanja metodološki u nekom širokom iskopu kako bi mogli da sagledamo ovaj prostor. Kada smo počinjali radove nismo baš mogli ni da zamislimo da će doći do takvih otkrića koja pokazuju jedno delovanje sila koja je uspela da pomeri, kažem, zid koji je u ovom delu debeo više od 4 metra, znači i njega i celu jednu masivnu kulu poput svih ovih koje se nalaze na Varoškom bedemu, sve je to pomereno ka gradu i u značajnoj meri promenilo i našu percepciju ovog prostora i sve ono što smo u startu mislili kada smo pokretali čitavu ovu priču, odnosilo se pre svega na buduću konzervaciju i prezentaciju tih ostataka i vraćanje u prvobitno stanje
ovog nedostajućeg dela tvrđave na koji smo se posle toliko godina od 1941. već navikli, pa smo i mi ovde koji živimo u Smederevu, a i drugi ljudi koji su dolazili, smatrali da je to neka prirodna situacija i da ovaj nedostajući deo bedema, nema ga nekih 50 metara i sva ova oštećenja na kulama i tako dalje, nekako se to zaboravilo jer protok vremena učinio svoje, tako da se pomalo zaboravilo na sva ta dešavanja i zapravo ono što smo sve vreme radeći ovde imali kao prvu ideju zapravo koja je preovladala ono neko arheološko interesovanje, naučno interesovanje, ovo zaštitarsko koje se odnosilo na obnovu i konzervaciju ovog dela. Na neki način smo shvatili da zapravo mi ovde pre svega istražujemo jedan memorijalni prostor koji bi možda tek trebao da postane memorijalni, samo mesto eksplozije, one inicijalne tačke odakle pokrenut čitava ta nesreća za grad Smederevo i shvatili smo da zapravo je neizostavno da i pristup u budućem prezentovanju ovog prostora mora da bude povezan upravo sa obeležavanjem tog događaja i da moramo da povežemo i ono što je građanima možda najbliže, a to je da vratimo tu kulu, bedeme, da sve to obnovimo i da izgleda kao da tog događaja nije ni bilo, da zapravo moramo da, razmišljajući o važnosti tog događaja i onih ostataka koje ovde imamo, da moramo da izbalansiramo te dve priče i da napravimo neko rešenje u buduće koje će prikazati i te nedostajuće delove tvrđave, taj njen volumen koji smo već zaboravili u ovom delu, ali i da prikažemo da se na ovom mestu desio takav jedan tragičan događaj, da u tom prostoru u budućoj nekoj prezentaciji imamo i samu priču o svemu tome i da ona bude ispričana na takav način da svi posetioci, a i građani Smedereva se stalno podsjećaju i imaju jednu celovitu sliku o značaju tog događaja, o njegovim negativnim uticajima i svemu onome što je važno da moramo kao građani Smedereva pre svega da negujemo kada razmišljamo o samom događaju, žrtvama i ljudskim i materijalnim koje su tada nastale. Ovo je mesto na kome se nalazio glavni ulaz u Smederevsku tvrđavu, odnosno Varoška kapija 1, kako je mi zovemo. Jedna od dve kapije koje su inače postojale na ovom Varoškom bedemu, druga se nalazila zapadnije, poznatija je kao Dubrovačka kapija. Ova Varoška kapija je imala širinu od nekih 4 metra kada je bila izgrađena i kada je korišćena i na svu sreću sačuvani su i podaci, čak i tehnički i neke fotografije toga kako ona izgledala do 5. juna. Zahvaljujući tome znamo priču dobro i kakav je bio njen izgled, bila je zasvedena, kako su bile dimenzije i tako dalje. Međutim, usled pomeranja svih ovih delova tvrđave koji su pretrpeli taj glavni udar prilikom eksplozije, došlo je pre svega do pomeranja ovog dela bedema i kule 15 koji su se nalazili neposredno uz samu kapiju i oni su se pomerili jugo-istočno u toj meri da je njena širina sada, dakle ovo je zapadno lice kapije, ovde je njeno istočno lice. Od 4 metra se ona suzila na nekih metar u ovom delu i to delo je prosto neshvatljivo i pomerilo se sve ka samoj južnoj strani, tako da ovde imamo ugao zapravo koji je pomeren i naseo na liniju vodovoda koji smo pronašli kao neku noviju intervenciju kroz samu kapiju. Vodovodna linija je naknadno urađena, verovatno krajem 15. veka, u vreme kada su Osmanlije gradile hamam unutar tvrđave i onda je verovatno dovedena ova linija vodovodna sa keramičkim cevima
postojala su, jedna linija je dovodila vodu dovde, a druga keramička cev je u samoj kapiji vršila neku funkciju revizije prikupljanja vode koja se tu sakupljala. Evo, ovde se upravo i nalazi taj gornji otvor i ta voda je odvođena van kako se tu ona ne bi zadržavala. Vodovodna linija koju su sagradili je bila u ovom delu vrlo masivna, građena od krupnih komada kamena koji su imali sigurnu funkciju vezanu za čuvanje tih keramičkih cevi od mogućeg bombardovanja ovog glavnog ulaza đuladima, tako da ona ovako deluje prilično masivno i ti delovi su povezani bili krečnim malterom i manjim komadima kamena, ali kad se već pogleda taj njen pravac, jasno se uočavaju ovi krupni komadi kamena koji čine glavno obeležje kada je ona u pitanju. Naspram glavne kapije nalazila se još jedna kapija koja je bila deo dodatne zaštite Varoškog bedema, tog drugog prstena zaštitnog koji je građen kao jedan spoljašnji bedem manjih dimenzija, dakle za razliku od debljine od 4 metra koliko je bio ovaj glavni bedem, spoljašnji bedem je negde oko 2 metra širine, a sama kapija je postavljena bukvalno na pravcu glavne kapije, imala je i sličan raspon od 4 metra kao i kapija na Varoškom bedemu i kroz nju se ulazilo u taj međuprostor, taj skriveni put između glavnog bedema i ovog pomoćnog bedema. Nažalost, on je u svom većem delu danas porušen i ne vidimo ga, a ono što je naknadno dograđeno, posle vremena Despotovog, kada je on gradio ovaj spoljašnji bedem, dograđena jedna topovska kula koja je slična topovskim kulama koje se nalaze na uglovima Smederevske tvrđave. Te 3 kule su bile vidljive i danas su vidljive, a ova topovska kula je najverovatnije srušena krajem 19. veka kao i deo tog spoljašnjeg bedema zbog izgradnje pruge i potreba koje su tada nastale. Nažalost, nemamo je sačuvanu kao i ove 3 topovske kule koje su nam poznate na uglovima, ali kada smo istraživali, došli smo do jasnog podatka da je ona prizidana naknadno, znači ona nije prevezana sa ovim spoljašnjim bedemom i imala je zanimljiv prolaz, znači da bi se otežalo ulaženje u Smederevsku tvrđavu potencijalnim napadačima, ulazilo se sa istočne strane, prolazilo kroz kulu i išlo pravo na glavni ulaz, a dodatna zaštita ovog ulaza, kada je kula u pitanju, ta topovska, su i 3 topovska otvora, 2 su okrenuta prema jugu, 1 ka zapadu, ka istoku je glavni ulaz, koji je štićen sa suprotne strane. Ovde postoji jedan topovski otvor u samom spoljašnjem bedemu koji je branio glavni ulaz u tu topovsku kulu i bio okrenut ka mostu kojim se prelazilo preko rova sa vodom, a taj rov sa vodom je identičan ovom rovu koji je nama poznat ispred malog grada, takav isti, samo mnogo veći, se nalazio ispred ovog spoljašnjeg bedema i on je povezivao vodu Dunava i Jezave u jedan zatvoreni sistem tog, možemo da kažemo, vodenog utvrđenja kada je Smederevo u pitanju, koja ima ta 2 sistema, manji trougao, mali grad i ovaj veliki grad sa tim svojim vodenim rovom koji je opasivao tvrđavu i zaokruživao taj sistem zaštite. Otkrili smo u tom spoljašnjem prstenu, dakle nekih 70 metara tog spoljašnjeg bedema, ovaj glavni ulaz, topovsku kulu sa prizidanom naknadno, koja je u samoj unutrašnjosti imala nekoliko faza popločavanja. Ovde se vidi to neko najnovije popločavanje, najmlađe, koje, zahvaljujući jednoj ploči koja je u njemu ugrađena i koja je vrlo precizno datovala samu tu fazu, znamo da je to rađeno 1900. godine, to popločavanje. Dakle, to je neka intervencija nastala posle rušenja, najverovatnije kada se i dalje prolazeći kroz ovu kulu ulazilo u Smederevsku tvrđavu i tako je ona zadržala donekle tu svoju prvobitnu funkciju koju je imala da štiti glavni ulaz u Smederevsku tvrđavu.
Arheološka istraživanja Smederevske tvrđave, a na drugi način i budući konzervatorsko-restauratorski radovi i taj proces obnove i prezentacije ovog ulaznog dela su skopčani sa mnoštvom problema. To je nešto što posao kojim se bavimo inače nosi sa sobom, ali kada je u pitanju ovaj prostor Smederevske tvrđave posebno je izražen. Ovde je jedan od ključnih problema koje trebamo rešiti u buduće to kako će se ova sva infrastruktura koja danas prolazi na jedan mnogo bolji način uvesti u tvrđavu. To je neophodno za njeno korišćenje. Pre svega, dakle, struja, voda, kanalizacija i druge neke potrebe koje tvrđava ima za neko normalno funkcionisanje i ono što ona u svom korišćenju mora da predstavlja kao jedan uređeni prostor sa svim tim elementima. Sva ta infrastruktura upravo treba da prođe kroz ovaj Varoški bedem. Kad smo se odlučivali da radimo u ovom delu, da ga istražujemo i krenemo u tu obnovu, znali smo da će se dešavati mnogo problema na koje smo računali. Pre svega, ovi razoreni ostaci koji su ovako kompleksni i nezgodni za istraživanje, a površina koju smo istražili obuhvata nekih 2000 metara kvadratnih, što samo po sebi predstavlja jedan veliki zalogaj i veliki poduhvat. S druge strane, znali smo da ćemo imati problem sa podzemnim vodama, problem sa atmosferskim vodama koje se sa svih okolnih brda, kada su velike kiše, slivaju ka centru grada, odnosno upravo ka ovom prostoru koji je sada upravo i najniži i gde se sva ta voda kao neka reka ovde uliva, pravi nam probleme i tokom iskopavanja i tokom tih istraživanja, a pravit će i probleme koje moramo da rešimo. Ona inače pravi probleme gradu kada su te velike kiše, ali će praviti probleme i za prezentovanje ovog prostora, tako da mora da se nađe i to rešenje. Ono što je dodatni problem su naravno brojne zaostale, neeksplodirane ubojna sredstva koja smo nalazili na ovom području, jer je upravo ovde bio taj krater koji je zatrpan 50. godina i gde je dosta tih neeksplodiranih bombi, puščane municije, ručnih granata i tako dalje. Sve to zaostalo što nije, na šta smo naišli, je predstavljalo posebnu opasnost, dodatne troškove zbog angažovanja pirotehničkog nadzora, koji sam po sebi zbog rizika koje nosi dosta skup, tako da je to i usporavalo radove i na neki način ih otežavalo i poskupljivalo, a to predstavlja jedan od problema koji Smederevska tvrđava nosi sa sobom i koji svakako treba u buduće planirati i rešavati. Kako će se na kraju građanima svideti rešenje i kada ćemo do njega doći, to je nešto što sigurno zanima svakoga ko razmišlja o ovom prostoru, bez obzira da li mu je to svakodnevno mesto za šetanje, trčanje, provođenje nekog vremena ili kao neki posetilac koji ovde dolazi možda i prvi put. Svako bi voleo da kada uđe u Smederevsku tvrđavu oseti da je zapravo ušao u jedan drugi prostor i da je doživeo neku inicijaciju kada prođe kroz kapiju, što se nadamo da će buduće rešenje pre svega i doneti posetiocima, a poseban deo izazova je kako da povežemo i napravimo kompromis između tih ostataka koje ovde imamo, koji su u dosta trošnom stanju, kako da ih konsolidujemo, sačuvamo u tom izvornom sačuvanom izgledu i da ga prezentujemo, da ljudi to mogu da vide, da shvate te procese i sva dešavanja koje su ovde se vrlo nesvakidašnje, neuobičajeno. Nemamo takav primer da su se pomerili ovako drastično ostaci neki arheološki, a sa druge strane da nađemo rešenje kako da taj nadzemni deo bude i u funkciji prijema posetilaca i prezentovanja stradanja same tvrđave i grada u eksploziji koja se desila 5. juna. Nadamo se da ćemo naći i najbolje rešenje, najprihvatljivije i za struku s jedne strane i za standarde koje tvrđava već sada ima, s obzirom da je spomenik od izuzetnog značaja kada je u pitanju Srbija, a i onog značaja koji želimo da predstavimo svetu podizanjem njenog ranga stavljanjem na listu UNESCO. Taj proces je pokrenut i on nas dodatno obavezuje i kao stručnjake i kao grad, kao lokalnu zajednicu i samu državu da nađemo pravo rešenje i u što skorijem nekom roku prihvatljivom i za građane, a i za nas, da dođemo do tog finalnog rešenja i da Smederevska tvrđava, kada je ovaj ulaz u pitanju i samo njeno buduće predstavljanje i korišćenje, zaista bude na
ponos svih nas koji uskoro 2030. obeležavamo 600 godina od izgradnje Smederevske tvrđave i nadam se da je to dovoljno veliki izazov za sve nas da dodatno posvetimo pažnju ovom prostoru, da damo pravo rešenja i nadamo se da će i to biti projekat od nacionalnog značaja, tako da će mnogo više biti pažnje kada su u pitanju sredstva i organizacione i sve druge potrebe koje ovaj projekat i ovaj poduhvat, rekao bih, pre svega zahteva.